Om Swastiastu. Alit-alit keciduk malih sareng ibu reng pepelajahan bahasa Bali. Reng rareng mangkin iraga pacang melajahin inde wawangsaan kruna utawi jenis kata. Sane mangkin sebelum ngelaturan pepelajahan Ibu Inas urat yang dumun liwek kembang sekarari putri ceneng ayu. Irike urat yang kuna pimanten sane kaangga nyusun lirek putri ceneng ayu. Irike wenten nyinayang genah. Irike wenten kuna krieu. Irike nalar wenten kuna sandak. Iwah saneliana. Manut uwangsan tawi jenis nyanyi kuna persida kepah dados biasa inggih punika kruna aran, kruna kriya, kruna pangentos, kruna pengarep, kruna kahanan, kruna wilangan, kruna pidarte, kruna penyambung, kruna piteket, lan kruna pengukuh. Saneka pertama inggih punika kruna aran utawi kata benar. Kruna aran inggih punika kruna sane nyinahang barang manusia diwah satu beburung. Kruna aran persida kepah dados kekalih. Inggih punika kruna aran sekala lan kruna aran niskala. Kruna aran sekala utawi kruna aran sane nguninghayang serana utawi maka sami sane presida kecingakin tur kerasayang utawi sane nyata. Imbel kuna aran minekadi buku, kedes, api, miwah sane lianan. Matung kalikan sareng kuna aran sekale. Kuna aran skala nguninghayang maka sami serana sane netan presida iraga cingakin. Nanging iraga uning, yening mika wenten tur presida kerasaya. Imbe nyane, angin, dewa, tresna. Sira sane presida nyingakin angin. Netan wenten nggih, nanging iraga presida uning yening angin mika wenten. Sira riki tanya nyingakin dewa. Sinah nenten wenten, nanging iraga uning yening dewa mika wenten. Sane kaping kalih kruna kriya utawi kata kerja. Kruna kriya inggih punika kruna sane nyinahang solah utawi karya. Kruna kriya persida kepalih dados kalih. Inggih punika kruna kriya lumaksana utawi kata kerja aktif sareng kruna kriya linaksana utawi kata kerja pasif. Imbel kuna aran lumaksana utawi kata kerja aktif inggih punika ngalap, mepayas, ngajeng. Iriki maka sami kuna kriya niki nyinayang ngamargiang pekayan utawi melaksanakan pekerjaan. Imbel kuna kriya linaksana utawi kata kerja pasif inggih punika jagura, segute, tulisina. Maka sami kuna kriya niki nyinayang pekaryan sane kekaryanin oleh jatmu tiosan. Sane kaping 3 kuna pengentos utawi kata ganti. Kuna pengentos inggih punika kuna sane dados ngentusin barang satu utawi manusia. Kuna pengentos persida kepah dados ketiga. Saneka pertama, kuna pengentos jatma ka pertama utawi kanta ganti orang pertama. Imbe nyane tiang, titiang, cai. Saneka kaping kalih, kuna pengentos jatma kaping kalih utawi kata ganti orang kedua. Imbanyane
cai ragane ratu. Sane kaping 3 kuna pengentos jatme kaping 3 utawi kata ganti orang ketiga. Imbenyane ipun, ieu, ide. Nanging wonten pengecualian ing sajroning kuna ratu, ide, miwah dani. Maka ketiga kuna puniki dados pengentos jatme kaping kalih, nalar dados pengentos jatme kaping 3. Maka sami manut lengkaring minekadi kuna ratu. Om Swastiastu Ratu Pinampura titiang wau tangkil. Iriki ratu dados jatme kaping kalih, sane dados lawan meraosan. Imbe sane lianan Om Swastiastu jero ratu wenten ring griya. Ling kakare puniki ratu nenten kesarengin meleraosan. Nah, terus ratu dados jatme kaping 3. Sane kaping 4 kuna pengarap utawi kata depan. Kuna pengarap inggih punika kuna sane nyinayang genah utawi dauh. Imbenyane kuna ring, di, ke, oleh. Uli, be, saking, do. Sane kaping 5 kuna kahanan utawi kata keadaan. Kuna kahanan inggih punika kuna sane midataya indek kuna aran miwah sifat. Imbe kuna kahanan inggih punika barak, selem, dueg, jegek, ajem, gelem, siteng, cenik, tokoh, miwah sane liana. Sane kaping 6 inggih punika kuna wilangan utawi kata bilangan. Kuna wilangan inggih punika kuna sane nyinayang akeh biadin akidik kumpulan barang saharaning ngurip miwah laksana pekaryan. Kuna wilangan ketekan. Imbenyani se, dua, telu, roras, tang dase, miwah sane liana. Kuna wilangan gebogan. Imbenyani 3-5 kuasanin kesasur, 5 kuasanin seket, miwah sane liana. Kuna wilangan pahan. Imbenyani atengu, apa hempatan, miwah sane liana. Kuna wilangan tan janten. Sakadewasane tan janten. Kados mengke nenten karuan. Imbenyani abede, liu, abanjar, miwah sane liana. Kuna wilangan tan janten akeh nyarinikeun nenten presida kewilangin pasti utawi nenten je tetep. Abede manut tiang minat melianan sareng abede manut terkali. Abanjar ring banjar todar minat akeh nyani meliana sareng abanjar ring banjar tengah. Sane kaping 7 inggih punika kuna pidarte utawi kata keterangan. Kuna pidarte inggih punika kuna sane midataya indek kuna kriya, kuna kahanan, lan kuna wilangan. Kuna pidarte kepalih dados tapak inggih punika kuna pidarte nyinahang kahanan. Imbenyani enggal, adeng, endek, miwah sane lianan. Kuna pidarte nyinahang negesan. Imbenyani jue, asih, kuni. Kuna pidarte nyinahang pasti. Imbenyani saja, bisa, niscaya, miwah sane lianan. Kuna pidarte nyinahang singkat. Imbenyani sai-sai, kuangan, lebih, miwah sane lianan.
Sane kaping kutos kuna penyambung utawi kata sambung. Kuna penyambung inggih punika kuna sane kaanggen nyambungan makudang-kudang kuna miwah lengkare. Imbah kuna penyambung minekadi krana, kemaon, sakewala, dugas, nanging, utawi, miwah sanilianan. Pengsia kruna piteket utawi kata sandang. Kruna piteket inggih punika kruna sane mekawinan kruna punika dados kruna aran utawi miteketang kruna aran punika. Kruna piteket kepah dados 6 inggih punika. Sane kapatama kruna piteket minahang wastan jatmu. Imbenyane I, ni, gede, gusti, wayan, miwah saneliana. Sane kaping kalih kruna piteket minahang mautama. Imbenyane Sang Arjuna, Dewi Kunti, Sang Salya, Sri Krishna. Sane kaping 3 kruna piteket minahang suci. Imbenyane Dang Guru, Dang Acarya, miwah saniliana. Sane kaping 4 kruna piteket minahang niskala. Imbenyane Hyang Dumadi, Hyang Kawi, Hyang Widi, miwah saniliana. Sane kaping 5 kruna piteket minahang suci niskala. Imbenyane Dang Yang Wijendra, Dang Yang Wirata, miwah sanilianan. Sane pinehuntak kruna piteket minahang utama niskala. Imbenyane Sang Yang Parama Wisesa, Sang Yang Widi, miwah sanilianan. Sane pinehuntak kuna penguh utawi kata seru. Kuna penguh utawi kuna sesambatan inggih punika kuna sane manyinahang kuna utawi nyengguhang rasa sane merupa awanda. Kuna penguh kepala dados kalih inggih punika sane kawatama kuna penguh nyinahang indek rasa. Imbenyane ah, duh, beh, nah, miwah saneliana. Sane kaping kalih kuna penguh minahang muni utawi suara. Imbenyane bur, dar, dor, riak, miwah sanelianan. Imbe kurna penguh ring sajroning lengkare sekadi puniki. Ah, yang tenya beh ketugen sing bisa. Dor nyin bedile. Briak nyan kayuni empak. Wonten asa puniki pepelajahan ring dalang mangkin. Dumugi napi sane sampun kewedat sinde muwi gunung. Sane mangkin puputang antuk parama sampi. Om Santi 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 Om.